megalayapost.news. Habalaj benci kum uwe ni kisam larang ba kadong riboy ba lenda nong shli ba dairu working president ka RBYF ulalaj bat aimin CM ki kun samla jong ka balang Catholic ha jan miet jong ka sing satjan ha ka 6 youth convention jong ka zone 6 ka balang Catholic haum ka dhor parish halor ka phang pedeng ukris ka jingkerman jongi balasot na ka shiti upol shaw Timothy na kalenong ka ba ningkong katkhot ka ba ningkong ka ka youth convention ka de ka balas dang na du ka khandai tarik bat penkut no ha ka kharwai tarik kula lingkon ha pedeng ka jing ipu iping ka ba dairu ka jing kendu lang jong ki kun samla manlau senam bahab haka zone 6 kibakan top yan rio teli ki parish ka parish siang dan nongpo bernihan tengah bat kadhor parish nakalyang ba lenda noshli ula shakhot sngo baru kum kongsan hak program penisap kabalalong haka sing satjan bakum ki samla kilami renti ban shimenta bat pen iyala ki jong ki sap baper bakidon bat kum ka jing aimen sim la samru daki kusnam sha kinong job haka ni ka singi la sakhiru daka jing don lang ufada kansai kurba assistant parish priest ka kadhor u Emilius Mayong Presiden ka Zone 6 uyulin na CM General Secretary balawan berpensyung syedru daw ba Anthony Jana daki jingruai baper Habae pikasap kapong kum kinang yalam kikun samla haka balang senang lane haka paris dan gila-gila di balita hilampok bikanap wajib kapnap ya kajinang kajistap tapi bapintai na kamta kalawai haka balang berkesannya ke balang berkesannya ke nilang kasalang long kiba kuit long kiba kulut ke mesin haba kakfir jang ublei lukang uding dan bur uban seisok to odna tung da wepat kanau uding dan bur uban seisok tung no da wepat kikun samla kimdei berlong bunta pidei berlong kibacanai bat ai ba kita kisop kipong jampi klem kaji tresitan pina berpenjok la pidei berkamiam kikampai ba laneno kubenta na ong kawai kenal kabak bat kadrupsep kamla berpenjok yau neka klem kaji tresitan gainam klem kaji tresitan pinjok bisa klem kaji tresitan pimla penyo samla klem kaji tresitan pimla bukit kam haka samla juga zorjopi klem kaji tresitan pimyo ro kaji itu itau nikiwi kajing tresitan kaji milan kade kawai bakong santan rekat kajinwai au trai jisu bantil sejok ya ji baro kata kaman kwa pasat ya pikir kami megalayapost.news.